الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها السادة، فإن خطبة هذه الجمعة إن شاء الله سوف يدور حول 4 أشياء تدخل الرجال الجنة، و4 أشياء تدخل النساء الجنة، و4 أشياء مشتركة بين الرجال والنساء. فائروني بالقلوب والأسماء، أسأله جل في علاه أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam, ɓawon yettude allah o bajjo seniɗo wawɗo mo ronkata mo mara ɗimmo, taguɗo en waɗi en bani adam, juula e ɓurnaɗo tageefo sallllahu alayhi wa sallam, kanko e ɓeygure makko e sahabaɓe makko ɓen fof e kala wonɗo e laawol ɓeeɗo yo allah waɗu en e maɓɓe. min salmini on salminago ngo handuɗon e muɗum hakkunde julɗo e julɗo ka adna ɗo, salminago kadi hakkunde yimɓe aljanna ka aljanna. miɗo toro allah yo allah waɗan on fuu moɗon har ko jeeyaɓe yimɓe aljanna inchallah. khutba meɗen on himo yiiloɗo e piiji 3. piiji 4 naaday ɗi worɓe ɓen aljanna, piiji 4 naaday ɗi sonnaɓen aljanna, e piiji 4 ɗi sonnaɓen e worɓe ɓen woni ko kafi. tawata siiɗo fo sa wawi ɗi timminde inchallah e konngol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam, a wuuri e muɗum, a maayi e muɗum, haray werde ma ñande tawoyɗa joomi ma o ko aljanna. fa ayuha sada, سوف أبدأ ب4 أشياء تدخل النساء الجنة. haray musidɓe julɓe tedduɓe, mi fuɗɗoray noon toɓɓe 4 naɓayɓe sonnaɓe ɓen ka aljanna. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam waɗanaari ɓe 5, waɗaari 6, waɗaari 7, waɗaari 10, ɗuɗɗi naari ɗe satta kadi. ɓeyni wo kala sonnajo waɗɗo ɗi piihoyɗo 4 pet, ñande o maayo ko innanoyte aljannaji ɗin fof yo suɓo kala mo faala ko ɗon woni ko natiroyta. أيها السادة الأعزاء، فما هي هذه الأشياء ال4؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة 5 وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها، أو كما قال عليه السلام. بيجني pet sonnaɓen ɓurnaɗo tage fongon sallallahu alayhi wa sallam ɓe fuɗɗori ɓe maaki honnum wo isa sallatil mar'atu 5. si sonnajo on juuli waktuji makko ɗin 5 no juulirte non e leere mo juulirte non e sartiji ɗin ɗi timmi, haray ɗum ɗo woni toɓɓere aranere naɓayde mo aljanna. si tawi himo laaɓi o juula leere on eno juulirte non, hara coñci ɗin kadi hara hino timmi. na yo juulu leere mo faala on, ko yo juulu leere mo allah subhanahu wa taala on happanimo on. ko ɗum wari ara non kon isa sallatil mar'atu 5. thaniyan wa samat shaharaha, ɗiɗaɓum ɗum o hoora lewru makko suumaye ndum. si suumaye ari tawi himo laaɓi, na o sowiɗo na o jibinɗo, himo wawi horude o hoora. si tawi o wawata yeru ko o ñaami wo, si suumaye on kadi feƴƴi o yoɓitoya. ko ɗum ɗo woni 2. haray wona ko sattanimo ko landa ɗon kon. nde ɗo won toɓɓere ɗiɗaɓere naɓayde kanko sonnajo on haray ka aljanna. 3 wa hafizat farjaha, o rena ɓandu makko ndun kadi. ɓandu makko ndun hara goto yiyata ndu, andata no ndu wayi, si wona modibbo makko on, si tawi ko jombaɗo. si tawi na o jombaɗo, hara gorko janano mematamo, ɓattotako mo, wona sabo memamo. kon ɗo won toɓɓere arana nden o rena ɓandu makko ndun e worɓe jananɓe, hara gorko janano andari si ɓandu makko hino newɗi ma hara newɗa, hino laba ma labaka, no rawni ma no ɓawli.
ɗum no woni toɓɓere tataɓere ko naɓata sonnajo on aljanna. An-nuktatu rabia wa ata'at zawjaha, o ɗofto modi makko. ɗeɗo nayi sonnajo woni ko ɗaɓɓira. O ɗofto modi makko ila nyande o jomba, o inna ko o jombajjo, o yehi ka galle modi makko. ila ɗum haray hande kadi konngol yimɓe ɗiɗo ala e hoore makko si wona konngol modi makko ngol. wona yumma makko, na ben makko, na koto makko, na kaw makko, na bappa makko, na miñam makko. wona hay e goto e hoore laalagal adna ngol hani mo innude yo accu o acca, yo waɗu ma yo wata o waɗu si wona modi makko. haray si Allah e nelaɗo makko on feƴƴi, haray ko hikkoto ɗon ko modi makko. sonnajo on ko ɗe toɓɓe ɗo nayi woni ko ɗaɓɓira o naatoya aljanna joomi makko ñande o maayi wo harka o faala wo o naatiroyta. yo Allah naadu sonnaɓe meɗen men fof ko aljanna makko ɓurɗo towde ya rabbal alamin. haray mi fillitoɗe ko yo juulu waktuji makko ɗin jowi, o hoora lewru makko suumaye ndun, o reena ɓandu makko ndun, o ɗofto modi makko si tawi ko jombaɗo. amma al arba'atul ashiya allati tudkhilu arrijalu aljanna, ja'alani llahu wa iyyakum min ahli aljanna. amma non toɓɓe nayi naɓayɓe worɓe ɓen kadi ka aljanna. lamma dakhala nabi sallallahu alayhi wa sallam madinatul munawwara nada nnas wa lam yunadihim bismi al iman bal qala ayyuha nnas afsu salam afsu assalam wa at'imu at-ta'am wasilu arham wa sallu bil-layli wan-nasu niyam tadkhulu al-jannata bis-salam wa khalas. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko ɓe hewti madinatul munawwara ko doguɓe, ko huluɓe, ko raɗaɓe, ko falanoɓe yiɓe falanoɓe warde. ɓay ɓe naati e nder madina, ɓe noddaɗo ɓe naari ko ono yo julɓe, ɓe makari ko ono yo gomɗinɓe, ko ɓe maaki ayyuhannas ko ono yo yimɓe. waɗe piiji nayi naaton aljanna. ɓe fuɗɗori on ko ɓuri hoyde tun kadi woni ko ɓe addi. ɓe maaki afsu salam. mi torike o mi jeeji on sakite salminago hakkundeji moɗon. tusallim ala man arafta wa ala man lam ta'rif. sa fotti e goɗɗo anduɗamo andamo innuma assalamu aleykum si tawi ko julɗo. foti a wawaymo jonnude jungo, foti a jonnatamo jungo. hay siko ya townamo ni assalamu aleykum hara himo gaɗa hiɗa gani kono hiwromo afsu salam. yaqulu nabi sallallahu alayhi wa sallam la tadkhuluna aljannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum qalu bala ya rasulallah qala afsu salama bainakum. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe makuno wo on natata aljanna ha tuma nde gomɗin ɗon, wo on gomɗinta kadi ha tuma nde yiɗidirɗon, wo ene on accata mi yeeto on hunde so waɗi nden ɗon o yiɗidiray sabaɓe maki yeeto men yo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maki wo afsu salama baynakum. sakite salminago hakkudeji moɗon. yimɓe si ɓe hiwrodirde hiɓe noddidirde ɓeɗo ɓe welda e giggol tippoto yurmedeji hakkudeji maɓɓe. toɓɓere aranera nden ko waɗɗi en enen worɓe ɓen afsu salam, sakite salminago ala man arafta wa ala man lam tarif. haji hiya nuktatul ula. toɓɓere ɗiɗa nder nden ɓe maki hon wa at'imu ta'am, ñammine ñamete. goɗɗo taw wonu wudduɗo yo wonu jungo makko ngon hara ko juutungo, hara ko itteyɗo sadaka. innama nut'imukum liwajhi llah la nuridu minkum jaza'an wala shukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira fawaqahum llahu sharra dhalika alyawmi wa laqahum nadratan wa surura wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. ittugol sadaka ko kum fanɗi wo ko kum fanɗi. yo Allah yaafo mawɓe meɓen kamɓe ko ittanoɓe sadaka ɓe ƴettano yeru pet ɓe itta sadaka. sadaka ittugol sadaka hino danda ko wiyete ko maytata suu mayde bonde. ittugol sadaka hino danda ko wiyete kon battane bonɗo. neɗɗo ittayɗo sadaka hara ko o ñamanteɗo, na o ñamanayɗo goɗɗo tun, na o ñamayɗo goɗɗo, Allah dandaymo battane bonɗo. Allah dandaymo kadi kala ɗi ñabbeleji hulɓineɗi. kono goɗɗo so woni o ittata sadaka ñande be ñande wa ma min yawmin illa wa yanzilu fihi malakan yaqulu ahaduhuma allahumma ati munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar allahumma ati munfiqan talafa. wo ñande be weeti wo malaikaɓe ɗiɗo tippoto. oya malaikajo ina Allah mi torike ma
lontinan kala on ittayɗo sadaka ko woni ittude kon o ya in Allah mi torikema kala on marɗo tawata o ittata sadaka bonnu fi jawdi makko ñande ɓe malaikaɓe ɗon ɓe tippoto imma ɓe du'anikema ma ɓe du'ike e hoore ma wa du'aul malaikatu la turad joni noon ko malaikaɓe toroto ko ndu ruttatake goɗɗo wonay ɗo noon himo jogii feere ñallal yontere lewru hitande sinade suma yewti fus so ittata sadaka yaltiga yasiɗa joni e yeyiride baraba na goɗɗo hini fi sabilillah na yandaru neɗɗon innaɓe ko ni ɓe wayri la ko innuma ko fi sabilillah mi torike ma waɗan fi Allah moƴƴin anniyema o ga ɓerde ha gara yaltana 50 centime ƴetta jonnamo ƴetta enero jonnamo 5 euro jonnamo naɓamo ka snack walla so tawi waɗi dut sa jonnimo mbuɗɗi so yari reyɗi beere sodanamo ɗon sandwich alhamo e ƴetta jonnamo wona kanko woni ko waɗanɗa ko inni ko ya waɗir fi Allah a waɗiri fi Allah yaqulu nabi sallallahu alayhi wa sallam kullu abdin aw kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi yawma alqiyama hatta yuqda bayna alibad en fof meɗen sen daroyke dargal haray mo be koye ɗowdi sadaka ko ittayno kon koye ɗum ɗon o yowoto ha tuma gayna ñawede hakkude jiyaɓe si tawi ɗon an sadaka ma on ko gongunni ma ittata few konto ittoroyta ɗowdi no yawma alqiyama ñalande tawata mo be no hatto jini nden ñande e ɗowdi wa min bayni sabwa alladhi sayuzilluhum llahu yawma alqiyama tahta zilli arshi yawma la zilla illa zillu wa rajulun tasaddaqa bi sadaqa fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminu no tawa yimɓe jeɗɗo ɓe Allah waɗoy daga ley ɗowdi arshi makko yawmal qiyama ñande tawata ɗowdi o wala sina ɗowdi arshi rahman on ittuɗo sadaka o suuɗi mo hara gonano ɗo andari ko ngo ñamoɗo woni ko okkitiri mo be men yo darti hoore mum ko jelu wonɗa ittude sadaka imma hoorema ma ɓeygu ma ɓiɓɓe ma ɓen ma fami ma on ma kawtal ma ngal imma ɗo ma konakiri ma ha ka fuuta kono wonɗa ittirde sadaka dattana ɗon hoorema anday ko honto woni place ma o yeeso Allah subhanahu wa taala athalisa ayuha sada wasilu arhamakum toɓɓere tammerne wo ko jokke enɗam silatul arham lahu fawaidun jamma wa min bayniha anna silatul arham yazidu fi l-umr wa thaniyan aidan silatul rahim tuakhiru fi l-ajal wa kadhalika aidan silatul rahim taftahu abwabu rizq subhanallah toɓɓere tataɓere nden wo ko jokke enɗam ta goɗɗo taƴu enɗam muɗum jokkugol enɗam no jogii nafooreji tati ko tawata moƴƴere wo jogaaki si wona jokkugol enɗam wo goo neɗɗo jokkayɗo enɗam Allah ɓeyday e balɗe makko ɗen o ɓeyda e gurnam makko ɗam kala faalaɗo yallah o ɓeydan mo gurnam makko ɗam yo duumo e jokkugol enɗam ɗiɗi e jokkugol enɗam nafoore ko jogii kadi wo nennante lajal ma ngal kadi amma yatta sinande Allah on hoddiri kono ɓeyda e balɗe ɗen wo tati jokkugol enɗam kay taftahu abwaba rizq udditante dambuɗe arsike ɗen subhanallah si a sattirama fi kaydi jokku enɗam sa sattirama ka ɗaɓɓere jokku enɗam kala ka sattiraɗa ka jiidi ka jombere ka ƴettere jokku enɗam maɗa kala jokkuɗo enɗam Allah jokkay fi makko kala taƴuɗo enɗam Allah taƴay fi makko ko wiyete enɗam ko inde jeyande inde Allah subhanahu wa taala man wasalahu wasaltu wa man qata'ahu qata'tu kala jokkuɗo enɗam Allah jokkay fi makko kala taƴuɗo enɗam kadi Allah taƴay fi makko bonna fi makko yo Allah on dandu en fi honnum enɗam maɗan mawɓe ɓe maakay goɗɗo ko suɓoto ko mo weldata namo o jeydata ko Allah suɓi ɓeɗo wonay mawɓe ma o suɓi kadi oɗo wonay ɓeygu ma o suɓi oɗo wonay ɓiɗɗo ma oɗo wonay nene goto oɗo wonay bappa wonay kaw wonay yaaye o suɓanima ɓeɗo wona an ko suɓiɗa kon ɓe weldata ɓen ɓe fottuɗa ɓe pino avion fottindimma ɓe pino oto fottindimma amma noon enɗan nan ko Allah woni ko suɓanima hiɗa andi ko fi honnon ko honnu noon taƴantaɗan enɗan noon fi sattire fi tun enɗan taƴatake tanki ɓe yamirarima yeddugol Allah subhanahu wa taala yaqulu nabi sallallahu alayhi wa sallam wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmu fala tutihuma si tawi ɓeyni ya sirkan Allah yaltaga dina ɗon harayta ɗoftoɓe si tawi na nden toɓɓere ɗon haray ala hay e nokku ka sellanama ka taƴa enɗam maɗan mawɓe maɓe yumma ma baben ma miñam ma koto ma jaja ma kaw ma bappa ma ɓe ko ɗigganteɓe miñan nene ko lonto nene bappa ko lonto baba ko non ɓe fof maɓɓe ko ya moƴƴo e maɓɓe si tawi noon an hiɗa moƴƴade e maɓɓe kamɓe hiɓe bonade e ma ko ɗo noon Allah ɗaɓɓirma
na dey sa moƴƴike maɓɓe ɓe moƴƴike ma la ɗum peu importe na ɗum ko tuma hattirɗa moƴƴade e maɓɓe ɓe hattiri bonade e ma ko ɗon noon ɓurtata moƴƴade e maɓɓe mi fillito na sa moƴƴike e maɓɓe kamɓe kadi ɓe moƴƴike ma na ɗum no woni ko ɗaɓɓiraɗa ko tuma moƴƴiɗa e maɓɓe ɓe boni e ma moƴƴiɗa e maɓɓe ɓe boni e ma moƴƴiɗa e maɓɓe ɓe boni e ma koye a moƴƴo e maɓɓe moƴƴoɗa e maɓɓe moƴƴoɗa e maɓɓe hay si tawi ɗon hara wonaɓe julɓe goto arno ka nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o inni yumma an ko sirko wona e julɗo enen miɗo hani jokkade e makko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maki siliha moƴƴo e makko moƴƴo e makko moƴƴo e makko no woniri o no woniri en nan taƴetake an wata ɓe yaltine tun ka dina kono en nan na ya taƴuna النقطة الرابعة أيها السادة وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بالسلام wo immo ɗon kadi noon juulon jemma hara yimɓe ɓen fof no ɗaani on naato e aljanna wondude e kisiye yaqulu taala subhanahu wa taala wa min alleyli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda subhanallah maqaman mahmuda lisababi qiyamika billeyl وقال سبحانه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون جزاء بما كانوا يعملون قال تعالى مخاطبا الرسول صلى الله عليه وسلم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا وفي آخر السورة قال سبحانه وتعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وعائشة وفاطمة وزبير وعبد الرحمن رضوان الله عليهم أجمعين وإما جمع جولون هرا يمبي بن فبكر نداني وناتي الجنة هرا جمع وكاد فبه نداني mokoba jemma timmuɗo laano leereji jeetati leereji jeeɗay yiya mokoba mo anda wuuri mayey hanki mi ɗanike subhanallah goɗɗo mantora no ɗani ta hawjan ɗanagol wallahi gabru no waali a ɗanoto ha yon sa ƴetti soro an e soroma e mama soroma e manto soroma ɓen neeɓi ko ɗanika gabruji yo allah taw hara hiɓe jamɓe kisiye ta mokoba mantor mi ɗaniki hanki innu ka wonki alhamdulillah hanki mi wurniti o jemma no gasa jemma go tawtatama hande kadi hara nato e nder gabru ma hara nato yi few kono tentini fewno ɗo ni 19 hara gayni julde geeje subaka fewno ko télé 6 heures du matin fuɗɗoɗa 20 heures tappa ɗoygol e hoore denki ha wonoya 5 heures 6 heures hara hay subaka juuloytaka juulirte weta bimɓe hara gay ko ɗum woni ko mantorta yo hanki mi ɗanike wallahi a ɗanaki a waali si a andino ko habbi ma ko aymoto no haysi ko darde wotere hara ko darde wotere sa jonni to yama joddi darɗe ɗiɗi ɗe nafuɗa jemma a yeleton hara tigi tigi on jemma fof hara ɗe nafoy ɗo subhanallah bani adama yo eto haysi ko leere goto ado subaka o immo o fewta joomi makko ndaare joomi men o taguɗo en tawata ko enen woni ko hato jini e makko joomi men o taguɗo en himo mari yiite himo ari mari aljanna so ƴetti en fof meɗen o meƴƴoyi e yiite jahannama hay hunde dérangeatamo so ƴetti en gay foppo naɓi aljanna hay hunde dérangeatamo yo non ñande be ñande joomi ma tippoto o ara o noddirama inde ma ko ayyo kaarijo hiɗa mari bakka to toroɗalam mi yaafoma hiɗa mari kamara wallahi miɗo mari hiɗa mari ko ayyo kaarijo hiɗa jogii haaju toroɗalam mi huntanamamo hiɗa huli goɗɗum toroɗalam mi dandama hiɗa faala goɗɗum toroɗalam mi okkama ñande be ñande allah aray o noddama an ñande be ñande hiɗa ɗani hay jemma juma a wurnitata a heɓata astahfirullah hay laabi temedere e jemma a heɓata subhanallah hay laabi temedere e nder jemma weta bimbi mantoɗa a ɗanike hande mi profitay pay koye foppo yo deƴƴine ta gotum waɗɗo hito o ɗo mo immaki juuli o imminay ɓeygu mum mo immaki juuli findinayi fayɓe muɗum fayɓen ko andiri ñande baba yahata golle on ne ñande ko ɗanagol memmini ko wo ko sofinte ko waccata allah ɗum heɓa kabi ɗano subhanallah malayka ɓen hino huɗudema ka waliɗa ɗon ɓeyna men arno men tawi ono ɗani hay gueƴe o juuloyaari ka jaami min acci kadi himo ɗani hay subaka on kadi o juuloyaari ka jaami hay juulugol e leere ngol yo juulaari wona noon fere o yaha ka jaami fama sa taqulude rabbika wi o ya joomi ma honɗum ko allah jonnuma ngal cellal ngal ɗanorɗa ko allah jonnuma ngol ɗoygol ngol ɗaniɗa
ko Allah jonnuma o sécurité ɓuttumo ɗanorɗa ko Allah jonnuma ko Allah jonnuma ronkuɗa andi tande mo haysi tawi ko jemma hun gotum joni noon ɓeyni wo neɗɗo waɗɗo ɗi piiji ɗo nayyi honɗum sakitowo salminago ɗiɗi honɗum ñamminowo ñamete tati honɗum jokkayɗo en nan nayyi juulayɗo jemma wowoɗo naato e aljanna wondude e salam ina toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah hokkam fu moɗon aljanna aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihat alhamdulillahi ala ni'mati al-islam wa kafa biha min ni'ma summa as-salatu was-salamu ala al-mab'us rahmatan lil alamin muhammad ibn abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi la maradda lahu min Allah amma ba'du ayyuha as-sada takallamna anil arba allati tudkhilu an-nisa'u al-janna wa anil arba allati tudkhilu ar-rijalu al-janna الآن سوف نتكلم عن الأربع المشتركة بين الرجال والنساء مسيب جول بتدو باو يتو دي الله لاول إدابول جولاي برنا رتاقي فنغو صلى الله عليه وسلم إن يوتي بي جناي نباي دي دين صلنا بينك الجنة يولا نبي بفوك الجنة إن يوتي قد بي جناي نباي دي دين ورب بينك دي كالجنة يولا ودو إن فوق ميدين ناتو يبي الجنة جوني يوتي بي جناي كفا دي دين حقو ندوهي بين إسودي بين أيها السادة يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم أيها الناس اتقوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم تدخلوا جنة ربكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام إينا يجري بأدي دوه دي ناتو ندير سيدا goɗɗi hino ka worɓe ɓen ko alaka sonnaɓe ɓen goɗɗi no ka sonnaɓe ɓen ko alaka duhiɓe ɓen kono on tigi no wawi wadde ɗi sappo e ɗiɗi non fof fiyo heɓo e aljanna ko honɗi noon nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam kafi worɓe ɓen e rewɓe ɓen ara nun kon ko honɗum ɓeyni kono yo yimɓe ittaqu rabbakum huule joomi moɗon goɗɗo ko so huuli Allah o juula o hoora o hajja ko ɗum ɗo woni ara nun ko ittaqu rabbakum woɓe toriki o mi jeeji on huule joomi mo wasallu khamsakum on fop moɗon hawtite juulon waktuji moɗin joyi su'ila nabi sallallahu alayhi wa sallam ayyul a'mali ahabbu ila Allah nelaɗo ɓe landanoma golle ɗen fof ko honɗum ɓura yiɗede ka Allah nelaɗo maki as-salatu ala waqtiha ko juulugol e leer juulugol e leer ala ko Allah yiɗi ɓuri ɗum joni noon ara nun ko huule joomi moɗon wasallu khamsakum juulon waktuji moɗon ɗin jowi tati on wasumu shaharakum horon lewru moɗon suumaye ndon qala alayhi salatu wassalam ramadan ila ramadan mukaffiratun lima baynahun mo hoori suumaye horoyi oya bakka to ko waɗɗa kon fof hakkunde mum hara e yafama isajtuni batil kaba'ir kono noon ko sa waɗari jeɗɗi halkayɗi ɗin e yewtino fi majji e hutubaji feƴƴuɗɗin ko ɗum ɗo woni tati on nayi on wa addu zakata amwalikum itte zakka jawle moɗon ɗen ko tawata fewnɗo goto haajaka ko accugol ha hewta ka zakka o itteteɗo ƴetta mbuɗin investisa e goɗɗum fiwata iddu zakka a woni neɗɗo añanɗo ko ndi jawdi ma Allah lettiro e ma yawmal qiyama Allah hokkuma e nder 1000 euros ya ƴettu 25 euros jonnaɓe miskinɓe e nder 1000 euros 1000 euros goto kadi ittantake zakka ko si yeehi ko fanɗi o jonganema 4000 à 4200 ça dépend ni sa bonno fewdori o e nder ɗin ɗon calcula ɗon waɗa 2,5%. ƴetta montant mo joguiɗa fo divisamo par 40 ko yaltiɗo wo ƴetta jonna miskinɓe Allah ɓe luttira luttuɗe ɗin hande kadi kon andi si itta e sadaka kono zakka on ko ɗiɗo Allah landima musidɓe julɓe tedduɓe 1000 euros ɗum ko 10 25 ɗon jonna miskin luttuɗin fof ko an jeeyi Allah haajaka sa fala ittu sadaka sa fala accuɗon kono zakka on ƴettuɗin ɗon jonna ko ɗe toɓɓe ɗo nayi wo sa waɗi ɗe ɗo wo tadkhulu jannata rabbikum on naato e aljanna joomi moɗon wondude e kisiye mi toro Allah yo Allah newnanan newnan fof waɗugol liiɗo wa fil khulasa ka resimugol no yewtere nden nayiji ɗinɗa e nayiji ɗinɗa e nayiji ɗinɗa sonnaɓen hiɓe ɗaɓɓira honɗum ho juulugol ngol horugol ngol renugol ɓandu maɓɓe nun e ɗoftagol modibbo on worɓe ɓen hiɓe ɗaɓɓiraɗa honɗum sakitugol salminago hiɓe ɗaɓɓira kadi honɗum ñammingol ñamete tati on honɗum kadi jokkugol enɗan naya ɓunɗum kadi honɗum hebbingol naafugol jemma ɗiɗo nayi noon kadi sonnaɓe no wawi wadde
ko sonnaɓe nga duhiɓe nga no wawi wadde ko wondi woni ko ɓe kafi goo on wo ko yon hulu joomi moɗon juulon waktuji moɗon ɗin jowi horon lewru moɗon suuma ye ndum itton zakka jawle moɗon ɗen sonnaɓe no jogii jawle dolle ɗum hino mara ɗon tun koyeɓe yiwɗi ɗon tun kono goto landota ko lande arayɗe ɗen fof ko ɓuri hewde ko mbuuɗi pay koy ko ɓuri muyde miɗo gollude miɗo muyde ko ɗum ɗon tun no fanɗi ha fanti e maɓɓe landotoɗo ko honno mi ittirta zakka jawdi andi yo mo be yo andu kala mo Allah arsiki jawdi hewti kadi ittante zakka o sali ittande ndi zakka ko jawdi ndin wattoyte feeruje yiite jahannama ko ɗum woni ko o paasiroyte ka kaburu makko e kan yande o naatoy kadi ka yiite joomi makko jawdi ndi yanganiɗa nin saliɗa jondude miskino ɓen haqqe maɓɓe on ko ndi woni ko lettiroyte Allah wurtoyay boddi molanani no wiye suja hakke ko ndi jogii poson e tooke hay leeɓi ala e hoore mayri ko ɗum ɗo soppay ma bimbi e kiikiiɗe jemma e ñalorma sabu ko sadnoɗa ittugol kon zakka ko ndiɗo kadi soppay ma bimbi e kiikiiɗe jemma e ñalorma foofango e artirango sabu ko salinoɗa kon juulude e waktuji ɗin e leereji majji kadi yo toro Allah subhanahu wa taala yo Allah arsikan fof bono natal aljanna اللهم لا تفرج هذا الجمع إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وأمل متقبل مبرور اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقي ولا مطرودا ولا محروما تركي الله كلا مرء أن يا الله إتمو كلا ما بيدو يا الله هوينمو كلا نون ما نون رادو الله مريكي الله يا الله سلمو يا الله سلم كلا نون دو جلو تركي الله كلا جوغادو يا الله جونيتو مو هوري ماكو مو بيكو فالا كو مودني مو ادني لا كار يا الله اوكمو marbe jawlebe yo Allah beydambe wada barki kala mo joga kar yo Allah okkormo ko laabi ko duudi ko dagi ko wada barki kala mo mawdo mum faati yo Allah yaafomo kala luttitudo e mawbe mudo yo Allah boyni dube marbe bibbe be yo Allah wurnambe wada barki be bibbe mum feeybe yo Allah tabintimbe kala mo biddo mum boyli yo Allah fewnumo ko wawi fewnugol wo ko Allah yo Allah fewnan e bibbe memben yo Allah fewnu bibbe julbe ben yo Allah fewnu bibbe julbe ben yo Allah wad bibbe julbe hunjibe qur'ana e sunna yo Allah wad be doftibe nene e baba yo Allah wad be wallitorobe ka diina e ka dawla mawbe mede wuurube fatibe fop yo Allah okkume aljanna toriki Allah ene kadi yo Allah okkoren ko du'ano en nyande surrobe arti rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kaseera wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis